سلام ملا علی داری جداگ بوی سال 1963 قامشلو یک جه پنابرین کردین سوریه لدهوک جیج سال 2013 و لقامشلو دکاودان اولهین سخت و دجوار دا گوارک بناو آس و درخست دگل چند حوالان و برنگک نهینی گووار خو لمالان بلاف دکر دەستپێکامە بوهارە ساڵە 1992 بوو ڕوونشتن لە ماڵامە چێبوو ئەز و عەبدولحەفیز عەبدوڕەحمان و سیامەند براهیم مە بریار دەرخست گو ئەم کۆڤارە کوردی دەرخن بڕاستی مەڕابوو چالاکی کردن مە کار کرد و مە بەرهەمدان هەف بەس مە نزانی بوو گو ئەمێ ینی کارێکی وسا جوان و هێجا دەرخن دەمامە دیت گو دەرکەت بڕاستی ئەم تشتێکی گەلێکی جوان دوێ دەمێدە بە کۆمپیوتەری جارە یەکەم بوو درۆژنەمەوانیە کوردی دێ کۆڤارێک وسا جوان دەرکەوە و دەنگێک مەزندا و کارڤەدانێک مەزن درۆژنامەوانیت کرد و حتا فەرات جەوەری پەسنێوێ دابوو گوتبوو ئەف شۆڕەشەکە درۆژنامەوانیە کوردی دێ البەستا خانی گوتبێژێت بێخانی ji kemalê bê kemal e meydana kemalê dîtî xalî yani neş qabil û xebîrî belkî bi teasub û eşîrî bi rastî ême jî ji ber ku ew rejêma beş a şofînî gu zimanê me qedexe kiribû em jî bi wê teasubê em hatin me got divê em miletê xwe fêrî vî zimanî bikin û em zimanê xwe ser bixin û duê demê de em xort bûn em xwîngerm bûn ام جبو ام ویرنگی ام چالاک دهاتن مسئله باب سلامی ملا علی گلک داغباری کلاسیکین کرد بویا مینا خانی و جزیری سلامداری بردوامی دا شوپا باب خو گلک هلبستین جزیری جبر کرینه و برنگک صوفیانه دبیجید و نوکه کار د پرتوکه که دا لسر صوفیگریه د جزیری دا دکت باور بک یعنی باندورا باغی می گلکی لسر کسایتیا من هبو جبر دمالا مد ملا دهاتن رونشتنه ملا چید بون و اف قصیده جگر خوین و احمد خانی و ملای جزیری گوتن و اوای فقا و بآواز صوفیا دهاتن گوتن براستی یعنی وک مسلبون که مرچید کرن ام کتن روشا گلکی خوش ده دما کورونا ده مش خور وک در فد دید گو از به بدانا کبو المال مقاربو دم گلک مرهبو مرابو دمی خو حمو ترخان کر جبو جزیری مرابو جی در آنین و از ساعت دو دريج السر راوستيام وسطانك مظن مكر براستي بشف وبروج ما افكار كريه وبحسن احسن التقويم وظاهر صورة ذاتي نظر دي علم الاسماء وباطن عين مرآتي نظر دی علم الاسماء و باطن سلام بالای دنگ امریکا دوها